čarobni svijet. Biba i zmaj. Ne. Bobby i zmaj. Bila jednom jedna djevojčica koja se zvala Biba. Ne ide tako. Bio jednom jedan dječak koji se zvao Bobby. Prestani mi kvariti priču. Šuti i slušaj. Dakle, Biba je kao i obično šetala začaranom šumom, kad je odjednom stigla do pećine. Pa tu priču već znamo. Biba i divovi. Krivo. U toj su pećini bili divovi, ali tada su se već vratili u svoj dvorac. Dakle, Biba se približila pećini kad je uočila da se netko uselio u nju. I zato se odlučila to istražiti. Ne! Ovako je bilo. Bobby se približio pećini i odmah je ušao unutra. Tada! Bobby se ničeg nije bojao. A uz to nosio je oklop i imao je mač zato što je bio slavni vitez. Dakle, Biba je oprezno zavirila u pećinu. No, čim je provirila unutra, našla se licem u lice s mladunčem zmaja. Bibu nije bilo strah, nego mu se odmah približila da ga pomazi. A mladunče zmaja jako se voljelo maziti. Glupa priča. To je priča za curice. Beba zmaj koja se voli maziti. Ne! Nego je Bobby ušao u pećinu i našao se licem u lice s užasnim, strašnim zmajem. Ali Bobby se nije bojao. Isukao je mač i ušao u borbu sa zmajem. To je strašna priča. Za hrabre dečke. Ne. Moja je priča hrabra. I to puno hrabrija od tvoje. Dakle, u pećini nije živjela samo beba zmaj. Kako ju je Biba mazila, od nekud je doletila mama zmaj, koja je bila ogromna i strašna. Mama zmaj se bojala ljudi jer su ljudi lovili zmajeve. Ljudi nisu znali da zmajevi nisu zli. I tako je mama zmaj mislila da je Biba kao i svi drugi ljudi, te da želi učiniti nešto nažao njenoj bebi. Krenula ju je braniti. Riknula je strašnim zmajevskim glasom. No, Biba se nije uplašila. Stala je pred mamu zmaj i rekla: Hej, ne želim ti ništa loše. Pogledaj, gle, beba i ja se mazimo. I tada se beba zmaj opet krenula maziti sa Bibom. A mama zmaj je vidjela da im je Biba prijateljica. Biba, zmajevi su zli. Sve to znaju? Nisu. Jesu. Nisu. Jesu. Ne, nisu. Jesu. Nisu i nisu. Jesu i jesu. Slušaj me sad. Bobby je bio u pećini i borio se sa zmajem. A zmaj je rigao vatru, rikao i puhao. I mahao je svojim repom. Ali Bobby ga je uspjevao izbjeći. Bravo, Bobby, ti si najbolji Bobby! Biba je bila u toj pećini, a ne Bobby. Pa, i Biba je bila u pećini, ali bio ju je zarobio strašni zmaj. A Bobby ju je došao spasiti. Biba je bila nježna princeza u ružičastoj haljini i vrištala je od straha kao i sve djevojčice. Tako je vrištala. Princeza? U ružičastom? Vrištala od straha? Joj, kako ti takvo nešto padne na pamet? Prvo, ja nisam princeza, nego djevojčica. Drugo, omiljena boja mi je žuta. I ja nosim žutu haljinu. I treće, ne vrištim od straha. Ja se ne bojim zmajeva jer su dobri. Ne, zli su. Dobri su. Sad me slušaj i prestani prekidati. I tako je Biba rekla mami zmaj da je šuma sigurna. Pa ona i beba zmaj mogu ostati živjeti u pećini. To im je obećala Biba. Zaštitnica životinja i šume. Tadadam! Ne i ne. Bobby je pobjedio zmaja i spasio princezu Bibu. I Bobby je bio junak kojem se svi dive. Priča ti je baš glupa. Pa i tvoja je glupa. U mojoj priči barem ima tebe. A gdje sam ja u tvojoj priči? Biba zaštitnica šume. Derle jedno.
Pa, Da znaš, ljutim se na tebe. Biba se zamislila. Istina. U njenoj priči nije bilo Bobija. Ona je bila glavna. A to je bilo malo sebično. Što mislite? Da. Stvarno je bilo sebično. I odjednom Bibi padne na pamet odlična ideja. Bobi, ajmo skupa napraviti priču. Može? Ne. Ajde. A dobro, kad si tako zapela, može. Dakle, ovako. Jednoga dana Bobi i Biba šetali su šumom. I došli su do pećine u kojoj su nekoć živjeli divovi. Tada su primijetili da se netko uselio u pećinu, pa su odlučili istražiti i upoznati nove stanare. Da. Zatim su ušli unutra i odjednom se pred njima našao jedan strašan zmaj. Da, činilo se kao da će ih zmaj napasti, Ali, zapravo, to je bila mama zmaj, koja je branila svoju bebu. Bojala se da Biba i Bobi žele nauditi njenom mladunčetu. Ali Bobi i Biba bili su hrabri. Vidjeli su da je u pećini mladunče zmaja, pa su ostali mirni dok im se mama zmaj nije približila. Da, Biba reče mami zmaj. Ne boj se, mi smo ti prijatelji. A zmajevi, kao što znate, mogu govoriti. Razumiju sve što im Biba kaže. I zatim je Bobi ispružio svoju ruku, a mama zmaj ju je pomirisala. I tako, kad se mama zmaj uvjerila da su Biba i Bobi prijatelji, čak im je i dopustila da maze njenu bebu zmaja. A, da. A kad su postali još i bolji prijatelji, mama zmaj dopustila je Bobiju i Bibi da joj se popnu na leđa. I tako su zajedno letjeli nad šumom i štitili je. Svi skupa bili su zaštitnici šume. Da, Bobi, Biba i mama zmaj. Joj, kako dobra priča, zar ne? Juhuhuhu, da, ova se priča i meni baš svidjela. E sad, iako je mačanje s bebom zmajem bilo malo za djevojčice. Baš, kako da ne? Daj, šalim se. Aha, pa dobro. To je bila priča o Bibi i Bobiju. Biba, Bobi i zmaj. Ta-ta-ra-ra! Gledamo se idući put s novom pričom. Novom strašnom pričom. Ne, smiješnom pričom. Ne, najljepšom pričom. Može, najljepšom pričom. Laku noć, prijatelji! Bibin čarobni svijet. Najneobičniji dan. Bibin rođendan. Taj je dan bio sve samo ne običan. Zanima vas zašto? Ili možda to već znate? Tako je! Taj je dan bio najneobičniji zato što je Biba imala rođendan. A na Bibin rođendan događaju se najneobičnije stvari. Da, naravno. I Biba je slavila rođendan zabavom za svoje prijatelje. Bilo je torte, darova i svega što tu već ide, baš kao i sa svom drugom djecom na svijetu. No osim svega uobičajenog, događalo se i puno drugih stvari koje ću vam upravo opisati. Ranije tog jutra Bobi je pozvao Bibu na šetnju šumom, za što su imali dovoljno vremena prije Bibine rođendanske zabave koja je planirana za popodne. No Bobi nije rekao Bibi da se u šumi odvijala još jedna rođendanska zabava koja je bila iznenađenje. Ubrzaj, Biba! Ajmo se utrkivati do pećine, hajde! Hajde, ali da znaš, ja ću pobijediti. Probaj ako možeš! Uhuhu! Jej! Hej, Bobi, stani malo. Vrati se. Zašto? Što je bilo? Čujem kako netko plače. Plače?
Da, plać dolazi iz onog grma. Šš, polako da vidimo što se događa. Hajde. Moje krilo! Hej, zdravo. Tko ste vi? Biba. I Bobby. Drago mi je, ja sam Luna. Luna? A zašto plačeš? Udarila sam u granu i me jako boli. Ne mogu letjeti. I sad se ne želim vratiti natrag drugim vilama. Rukaće mi se jer sam nespretna. Bobby, moramo smisliti kako pomoći ovoj vili. Hej, pa znam, šumska roda je liječnik, ali nemam pojma gdje bismo ga mogli pronaći. Pa možda ja znam gdje ćemo ga naći, ali... Kako misliš, znaš? Ne razumijem. Pa... ne smijem ti reći. Što mi to ne smiješ reći? Ništa. Bobby, stvarno moramo pomoći ovoj maloj vili. Ako znaš gdje je roda, molim te, reci mi. Ma Biba, znam, ali ne smijem ti reći. To će ti pokvariti iznenađenje. Iznenađenje? A dobro, reći ću ti. Sve šumske životinje čekaju ispred pećine. Priredile su ti rođendansku zabavu. Ali to je trebalo biti iznenađenje, a ja sam ga upravo pokvario. Ajme, kako je to lijepo. Svi ste me htjeli iznenaditi. Ali, Bobby, ne, nisi ništa pokvario. Naprotiv, zabava će biti još i bolja ako dodamo još jednu gošću. Još nikad nisam bila na rođendanskoj zabavi. Druge vile nikad me ne zovu na svoje zabave. Ne zovu te? Zašto? Drugi su bile jako upražene i ne žele se družiti sa takvima kao što sam ja. Nespretnima i smotanima. Ali ti nisi smotana, ti si baš tako vilinska. Ne, nemoj plakati, molim te. Ti si predivna takva kakva jesi. Hej, znam. Ti ćeš sada poći s nama, a roda će ti izliječiti krilo. A onda ćemo se družiti i zabavljati. Upoznat ćeš i puno novih prijatelja koji će uvijek biti dobri prema tebi. Može? Jesi za? Jako sam za. Hvala vam. Ajde, onda idemo! Juhuhu! Jej! I tako su Biba, Bobby i malena vila polako nastavili niz šumu sve dok nisu stigli do pećine. A ondje, svi su bili ondje. Ajme, hvala vam, prijatelji. Kakvo lijepo iznenađenje. Jako vas volim. I mi volimo tebe, Biba. Prijatelji, da vas upoznam. Ova vila zove se Luna. Naša je nova prijateljica. Zdravo, Luna! Zdravo. I nakon što su svi upoznali Lunu, Biba i Bobby zamolili su rodu da pregleda Lunino krilo. Ništa strašno. Malo ljekovitog bilja i gotovo. Za čas ćeš biti kao nova. Čun. Baš sam sretna. Opet mogu letjeti. Juhuhuhu! Ha-ha-ha! Jej! Roda je izliječila Lunu, pa je zabava mogla početi. Svi su zajedno pjevali, plesali, pričali viceve, a na kraju su jeli tortu od šumskog voća. Kakav sretan, lijepi dan. Danas moj je rođendan. Torte ima baš za sve. Pleši i opusti se. Vrijeme je za čaganje, jer uz ples me ništa ne brine. Jer jednom kada krene ples, spremi se za urnebes.
A onda su Biba i Bobi krenuli natrag kući jer je došlo vrijeme za drugu rođendansku zabavu. Onu s prijateljima iz škole. Pozdravili su sve svoje šumske prijatelje, a naročito svoju novu prijateljicu Lunu. Puno vam hvala što ste mi pomogli da ozdravim, a najviše od svega što ste mi postali pravi prijatelji. Molim vas da mi što prije dođete u goste da vam napravim prefini i zdravi vilinski sladoled. Da, doći ćemo! Juhuhuhu! Stižemo već sutra! I evo nas i na kraju ove priče. I još jedanput sretan ti rođendan, Biba! Hvala, Bobi! Hvala vam svima, prijatelji! Vidimo se opet u sljedećoj priči. Bok! Bok! Bibin čarobni svijet. Čudovište iz Ohridskog jezera. Ljetni praznici. Ima li ičega boljeg? Pa nema! A Biba i Bobi zajedno s njihovim roditeljima otišli su na odmor. Kamo? Sad ću vam reći. Biba i Bobi bili su na odmoru na Ohridu! Jej! Plivanje, ronjenje, igranje raznih igara i udisanje čistoga zraka. Jednom popodne, dok su im roditelji sjedili u obližnjem restoranu, Biba i Bobi na brzinu su se najeli i zatim otišli igrati na već praznoj plaži. Sunce je zalazilo i bilo je stvarno tiho. Ili možda ne. Biba, ajmo se igrati lovice! Biba, ajmo bacat kamenčiće! Biba, ja bi na kupanje! Ali Bobi, već je hladno, ne možeš sada na kupanje. Pogledaj, sunce zalazi. Ali želim to! Kupamo se cijeli dan. Ajmo se igrati nečega drugoga. Ajmo onda skočiti s mostića! Biba, ajde! Bobi je trčao, vikao i nije bio svjestan ničeg. No, čitava ta buka razbudila je nekoga. Biba je u čudu zastala i gledala. Hej, što je to? Bobi, budi tiho. Šš, dođi da vidiš nešto. Samo budi tih, da ne pobjegne. Bobi je prestao vikati i došao do Bibe. I tada su oboje gledali par očiju koji je virio iz jezera. A te oči gledale su Bibu i Bobija. Zdravo! Što si ti? Ajme! Pa to je bilo čudovište! Ali tako slatko čudovište nikada niste vidjeli. Biba i Bobi ostali su bez teksta. Zdravo, ja sam Biba. A ovo je Bobi. A ovaj maleni je Zazi. Zdravo, ja sam Despina. Za prijatelje Desi. Molim vas, nemojte me se bojati. Molim vas. Mi se ničega ne bojimo. Mi ti se družimo sa zmajevima. Sa zmajevima? Stvarno? Ja nikada nisam vidjela zmaja. Onda te moramo upoznati s mamom i bebom Zmaj. Oni su nam jako dobri prijatelji. Tum tum, kako lijepo. Tum. Juhuhuhu! Ho! Desi, a ti živiš ovdje u Ohridskom jezeru? Nisam imala pojma da u Ohridskom jezeru živi... Biba je htjela reći čudovište, ali si je u zadnji tren zaustavila jezik. Nije lijepo nekome reći da je čudovište. Zar ne? To je uvreda. Da. Netko poput tebe. Pa, nitko ne zna da živimo ovdje.
Skrivam se tu već 500 godina. Mislim, posljednji put kad sam se izašla poigrati s dvoje male djece, toliko su se uplašili i vrištali od straha da sam se sakrila i od onda nisam izlazila na površinu. O, to je baš tužno. Da se stalno tako moraš skrivati. Da, a postaje i sve strašnije i strašnije. Ovamo dolazi sve više ljudi i djece. Plivaju, rone, imaju brodove i plove na njima. A meni je sve teže i teže živjeti ovdje bez da me otkriju. Ne plaći. Hajde, razveseli se. Smislit ćemo mi nešto. Dobro, razveselit ću se. Evo, ja sam smislio kako ćemo se svi razveseliti. Idemo se igrati. Možemo li ti se, molim te lijepo, popeti na leđa pa da zajedno plivamo po jezeru, ha? Bobby, pst, to je nepristojno. Tum, može. Hajde, brzo se popnite da vas ponesem. Ali brzo, da me netko ne bi vidio. Ako me vide, neće biti dobro. Krenimo onda, a poslije ću se morati sakriti. Juhuhuhu! Ho, ho! Jej! I tako je Desi povela Bibu i Bobija na plovidbu jezerom. Vrm, ovamo, vrm, onamo. Kako dobro! Ubrzo se moramo vratiti da me nitko ne primijeti. A upravo tada Bibi je pala na pamet nevjerojatna ideja. Hej, Desi, čekaj, smislila sam nešto. Znam kako se više nikada nećeš morati skrivati. Desi. Biba se sjetila kamo bi se Desi mogla preseliti da može slobodno plivati i ne brinuti se ni o čemu. U maleno jezerce u začaranoj šumi. Da. Ondje bi bila sigurna, a imala bi puno prijatelja. Životinje, divove, mamu i bebu zmaj, ali i sve ostale neobične stanovnike šume. Ali problem je bio kako preseliti Desi do začarane šume. Desi je bila jako velika. Ne bi stala u automobil. Što da radimo? A tada se Bobby sjetio super ideje. Znam ja! Juhuhuhu! Bobby je silno zazviždao. Bio je to tajan zvižduk koji su znali samo on, Biba i mama zmaj. Aha. Mama zmaj imala je odličan sluh. Odmah je čula zvižduk i začas je doletjela iz začarane šume. U međuvremenu su Bobby i Biba zamolili svog prijatelja ribara Klima da im posudi mrežu. Joj, koliko je Desi bila sretna što se upoznala s pravim zmajem. Tum. I zatim je Desi ušla u mrežu, a mama zmaj zgrabila je tu mrežu svojim kandžama i odnijela je visoko u oblake. Brzo je letjela prema začaranoj šumi, a kad je stigla, polako je spustila Desi u maleno šumsko jezerce. O, kako su svi šumski stanovnici bili sretni što imaju novu prijateljicu. Odmah su smislili razne nove igre koje će igrati s Desi. Ali više o tome ćete saznati iz slikovnice Čudovište iz Ohridskog jezera. Od toga je dana Desi sretno živjela u svojem novom domu, a Biba i Bobby redovito je posjećuju. Jej! Prijatelji, je li vam se svidjela ova priča? I meni. Ali malo sam umorna. Idemo oprati zube i obući svoju pidžamu. Vrijeme je za krevet. Vidimo se s novom pričom. Laku noć!
Bio je zadnji dan ljetnih praznika. Biba i Bobi igrali su nogomet na igralištu, ali nisu prestajali razgovarati o sljedećem danu. O školi, novim stvarima koji će naučiti i naravno prijateljima koji nisu vidjeli cijelo ljeto. Baš će nam biti zabavno sutra u školi! A dok su se Biba i Bobi igrali, smijali i zafrkavali sa Zazijem, u posjetu im je došla Bibina baka. Zdravo, bako! Zdravo, unučice bakina. Dođi vidjeti što sam ti kupila. Što si mi kupila, bako? Što si kupila? Što? Što? I mene zanima. Ajde, dođite unutra i pokazat ću vam. Ej! Juhuhu! Kad su ušli u kuću, baka Vesna dala je Bibi golemu, predivnu knjigu s prekrasnim crtežima. Biba, ovo je dar za tebe. Za prvi dan škole. Ajme! Knjiga o znanju! Jej! Bako, kako super! Hvala ti! Puno ti hvala! Idemo čitati, ajmo! Juhuhu! Čitajte, djeco, samo vi čitajte. I da znate, ova knjiga o znanju nije obična knjiga. Nije, nego kakva je? Čarobna je. Čarobna? Tako je. Kad je otvorite, odnijeće vas u nove svjetove. Sva čarolija svijeta otvorit će se pred vama. Zar stvarno? Da, stvarno. Jej! Juhuhu! Brzo, otvorimo knjigu o znanju. Želim čarolije! Haha! Uhuhu! Evo, sad ću! Stvarno je čarobna! Ajme! Gle koliko raznih stvari ima u ovoj knjizi! Bobi, vidi! Sve ovo trebamo naučiti u školi, ali tu je još više toga! I puno zabavnije. Juhuhu! Tko ne bi htio čitati takvu knjigu? Vidi, gle, i Zazi bi htio naučiti čitati. Jedva čekam školu sutra da mogu našim prijateljima pokazati ovu knjigu. Kako li će se samo iznenaditi? Do sad sigurno nisu vidjeli čarobnu knjigu. Sigurno nisu, sigurno! Te večeri Biba i Bobi nisu mogli zaspati od uzbuđenja, a sljedeći su dan trebali ustati jako rano i prvi stići u školu. Ubrzo su počeli istizati i drugi prijatelji. Kad su se okupili njihovi najbolji prijatelji, Biba i Bobi uzbuđeno su im objavili da imaju veliko iznenađenje za njih. Pripremite se, kad otvorim ovu knjigu, vidjet ćete što će se dogoditi. Što će se dogoditi? Pa vidjet ćete da je knjiga čarobna. Čarobna knjiga? Nikad čula za to. Sad si čula i vidjet ćeš. A sada... 1, 2, 3 i... Ali što je bilo? Kamo je nestala čarolija? Možda ti se knjiga potrgala. Kako da ne? Knjige ne mogu biti čarobne. Da, mogu. Ne mogu. Mogu. Možda i mogu, ali ova sigurno nije čarobna. Ta je knjiga potpuno obična. Kakvo razočaranje. Pa što se dogodilo? Zašto knjiga nije pokazala svu čaroliju svijeta kad su je otvorili? Biba i Bobi bili su jako razočarani. Odmah nakon škole otišli su do bake Vesne. Možda će im ona objasniti zašto je knjiga nekad čarobna, a drugi put obična. I tako, bako, kad smo otvorili knjigu u školi, ništa se nije dogodilo, ali baš ništa. I onda je Dina rekla da je ovo najobičnija knjiga. Bako, rekla si da je čarobna. I bila je čarobna, a onda nije bila. Zar nije uvijek čarobna? Djeco, dobro me slušajte. Knjiga je uvijek čarobna. I ne samo ta knjiga o znanju. Svaka je knjiga čarobna. Samo trebate znati kako ćete uočiti njenu čarobnost. Svaka knjiga? Ništa mi nije jasno. Jako jednostavno. Ono što je napisano u knjigama zaista je vrlo čarobno. Znanje, priče, crteži. Ali
ne mogu sva djeca vidjeti tu čaroliju. Stvarno? Ne. Ali uz upornosti prijatelja koji to mogu, vjerujem da bi svako dijete uspjelo vidjeti koliko je čarobna knjiga koju držim u ruci. Onda što mislite? Čekaj, bako. Čekaj da otvorim knjigu. Jej! Opet je čarobna! Juhu! Pa naravno. I što je više čitaš, toliko je veća njena čarolija. A sada se malo odmorimo od čarobnih knjiga i probajmo jednu čarobnu picu. Može li? Može! Jej! Čarobna pizza srce! Uhuhu! Napravljena s ljubavlju. I tako, od tog dana pa sve do danas, svaku večer pred spavanje, Biba je čitala svoju čarobnu knjigu o znanju. I sve ostale čarobne knjige koje je imala. Da, čitala je o raznim i nepoznatim stvarima, a čitala je i puno priča. Ponekad bi čitala i ujutro, i za vikend, i u autobusu, i na izletu. I tijekom ljetnih i zimskih praznika. Da, čitala je i Bobiju i drugim prijateljima. Svima njima. Da. I vama, prijatelji. Jej! A sada, doviđenja do sljedeće priče. Bok!